Beshun Tobela, Molojana or Gorosha, Ditaba, leleme la Sepedi, e reng ya seswai go metse ke seswantšho sa dikantoro kgolo tša SABC tše di ka Auckland Park, Johannesburg. Re thoma ka ditlhogo ke tše. We've just arrested a 43-year-old sergeant at this particular police station. At this stage, she is being linked to at least 6 murders. Lephodisa le golegile ka provinceng ya Limpopo ka ditatofatšo tša polao ka maiteko a go hwetša ditefelo tša di-insurance. The center is non-compliant. It can't continue operating. Mr. Baloy will have to work with us to identify the family members. Sentara ya batho bao ba phelago ka bogolofadi e tswaletšwe morago ga ditatofatšo tša tshwarompe le go se latele melao. Beshun Tobela nna le kgaetšedi Mphoteme re romilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lesolela tšeo ka boripana tšeo di hlilego di direga. Re thoma ka tšeo di rego lephodisa la ka provinceng ya Limpopo le golegilwe ka ditatofatšo tša go ruleganya polao ya batho ba tshela ka maikemišetšo a go hwetša ditefelo tša di-insurance. O tla tšwelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Polokwane go sasa. O lebaganwe gape ke ditatofatšo tše dingwe tše 17 tša bofora. Lephodisa leo le golegilwe nakong ya ge le le mošomong ka setešeng sa maphodisa sa Senobarwana ka Blouberg gona Limpopo. Maphodisa a golegile mošomi mmogo le bona ge a be a phetha mešomo ya gagwe ya letšatši le letšatši. Go ya ka maphodisa mohlankedi yo wa mosadi a bego a šoma ka setešeng sa maphodisa ka Senobarwana o ikhotše ka dikgopelo tša tšhelete ya insurance ya go feta diranta tše dimilione tše 10. Lephodisa le ngwadišitše bjalo ka moamogedi wa insurance tše. Ba bangwe ba batšwa sehlabelo go begwa ge e be e le bao ba topago tša fase mola ba bangwe ba phela ka bogole bja monagano go ba bja mmele. Mogononelwa o latofatšwa ka melato ye tshela ya polao le 17 ya bomenetša. Go dumelwa gore ditatofatšo tše di thomile ka 2019. We've just arrested a 43-year-old sergeant at this particular police station. At this stage, she is being linked to at least 6 murders. We are told she took out funeral policies, accidental life covers, life policies for these particular 6 individuals that were community members. Mathe o re monyakišiši yo a bego a kgatha tema e bohlokwa go golega lephodisa le lengwe Rosemary Ndlovu o tla etelela pele dinyakišišo tše. We received information a few months back. We immediately roped in Captain Keshima Bunda because of his expertise in solving similar cases. Maloko a CPF a setšhaba a bontšitše go nyama ka baka la ditatofatšo tšeo di dirilwego ke lephodisa. Tohare nyamile kudu ka seemo se re se bonang a se se re beng re se lebeletše empa ka madimabe e no ba gore Sepedi se re le zapane le tšee le bodile le bodisa beke ka moka. Re are sure gore a se maphodisa ka moka mara yo a dirileng e tla akaretša maphodisa ka moka. Badudi ba re molato wo o ba dirile gore ba ipotšiše gore ba tla leba go mang go hwetša thušo ge maphodisa a mangwe a latofatšwa ka go bolaya batho bao ba swanetšego go ba šireletša. Tshepile bona o re bona ba re protect mara ka mokgwa ba dirang ka gona a se tšona. Go sa le bjalo Sersanta Rosemary Ndlovu o ahloletšwe kgolegong makga a tshela a bophelo bja gagwe ka moka ka baka la dipolao tše tshela. Gomme go pijana go potšišo ya rena re botšiše ra re na keng seo se ka dirwago go thibela dipolao ka nepo ya go hwetša ditefelo tša di-insurance. Matlakaleng a dikgokagano bjalo ka Facebook o swaetše bjalo Stanley Malatši o re ke nagana gore di-insurance di swanetše ke go dirišana le ba kgoro ya sepodisa go nyakišiša pele ge motho a bolaile go netefatša gore ga go yo amegago ka nepo ya go hwetša mašeleng a di-insurance. Seo se ka thuša kudu. Andrew Kwena Mo yena o re ke nagana gore motho ge a dira kgopelo go di-insurance go dire dinyakišišo pele. Ge le letlakaleng la X Michael Morobani yena o re ke nagana gore ba di-insurance ba nyakišiše pele gore a mohu o amana bjang le motho yo a dirago kgopelo le gore mohu hlokafetše ka tsela efeng. Ge le Mphomokwena yena o re nna ke re ge motho a ngwadiša motho ba insurance ba nyakišiše pele gore o amana bjang le yena le gore o dumetše go mo ngwadiša mo insuranceng goba bjang.
Seponesa sa rona ba tlamehile ho etsa diphufutso tse keneletseng re utlwisise gore e gabe wena o claimang a e se wena o bakileng polao ena. Nna ka no se ka re pele ga di-insurance di tla go patela motho o claimileng o ntsa patela insurance a ba batlisise pele mme sepodisi le sone se nne mo gare go batlisiswe le gore motho o tlhokofetse jang. Se fane ka makwalo itshupa rona go mongwe le mongwe le fa e ka nna wa losika tota mme jone ditlamo tsa di-insurance a di se itlhaganye le go duela bao ba dirang kopo ya tuelo. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go loloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore. Ka betlha mehla re lebogile maikutlo a lena hle re gatela pele. Mokgatlo wa Economic Freedom Fighters o na le tshepo ya gore ka le lengwe la matšatši mopresidente Ramaphosa o tla fana ka dikarabo phokong ya malebana le phalaphala. Se se latela morago ga gore kgorotsheko ya molaotheo o dumele go theeletša kgopelo yeo e tlišitšwego ke mokgatlo wa EFF le wa ATM ka la 26 Dibatsela. Mekgatlo ye ka bobedi e nyaka gore kgoro e sekaseke liswa seo se bitšwago go se tšee magato ga palamente malebana le tshepedišo ya molato wa phalaphala. Malema o boletše se nakong ya kopano le babegadi taba dikantorong kgolo tša mokgatlo ka ga kopano ya go kgetha boetapele yeo e tla go swara kgweding ya Manthole le nyaga. Le go ka tlhaga eng kapa eng mopresidente o tla swana go arabela phoko ya phalaphala se ka go ya ka moetapele wa EFF Julius Malema. EFF ga mmogo le mokgatlo wa ATM e rumetše dingwalo tša semolao go kgorotsheko ya molaotheo e gatelela gore palamente e paletšwe ke go phetha mošomo wa yona go dira mopresidente go tšea maikarabelo mo phokong ya phalaphala. Phalaphala case, we told you Phalaphala will never die. It will never die. Even if it dies in the constitutional court, it shall be revived in parliament. When Ramaphosa gets removed as the president of the ANC, the new president will not be interested in that thing. Mabapi le kopano e tlago ya mokgatlo ya go kgetha boetapele be boswa ka Disemere, Malema o re o kgotsofaditše ke ka tsela yeo maloko a gagwe a ilego a obamela dinyakwa tša go kgetha boetapele bja makala. E fela Malema o re ge makala a mangwe ka profenseng ya KwaZulu-Natal le Western Cape a se a fihlela dinyakwa ba sa tlo no ba gona conference ya go kgetha boetapele bjalo ka bahlapetši. O tlaleditše ka gore o bile le kopano boetapele ba makala a dilete diprofenseng a ba netefatša gore boetapele bja bona bo ka se šololanye. Dikemedi conferenceng di ya go hwetša monyetlo wa go rerišana ka ditokomane go balwa le dikgonagalo tša go fetola molaotheo wa mokgatlo. Additionally, it proposes the establishment of a robust membership system that can account for each member and support of the EFF in terms of age, gender, and occupation. Furthermore, it suggests devolving an EFF region into sub-regions to better reflect the realities of South Africa's political and social landscape. Malema o lebogišitše Nasipi Moya morago ga kgethwa bjalo ka meyara wa Tshwane. O tšwetše pele ka gore bathekgi ba mokgatlo wa gabo ba ema nokeng boetapele ba ANC ka Gauteng. Pejana DA e sotše modulasetolo wa ANC ka profenseng Panyaza Lesufi ka go bapalediša go bopa mmušo wa botee bja profenseng ka Gauteng. Mongwaledi kakaretšo wa leki ya baswa ba ANC Monqoqolo Gudle o re ga se go dira go tletše seatla go rarolla tlhokego ya mešomo go baswa go tloga mola mokgatlo o dirago mogando wa malebana le tokologo ya ikonomi ka 2011. Gudle o laeditše dintlha tše bohlokwa tšeo mokgatlo o di beilego pele ka mogwantong wo kopanong le babegadi taba mathapemeng a lehono ka Luthuli House Braamfontein. Leki ye ya baswa ba ANC e itukišetša mogwanto wa mabapi le tokologo ya ikonomi go la Johannesburg go la Johannesburg Stock Exchange ka Labohlano le re yang go lona go fana ka lengwalo la dingongorego go mmušo le makaleng a private ka ga dinyakwa tšeo ba dinyakago. Mokwaledi kakaretso wa mokgatlo wa bašwa wa ANC
a re fa e sale ka 2011 ga go gontsi go go dirilweng go fokotsa botlhokatiro jwa bašwa le go fedisa pharologano magareng ga baagi ba ba humanegileng le lephata la ikonomi. 13 years have passed, yet these demands have gone largely unanswered. The promises made to the ANCYL clique in 2011 have not been met and have not materialized. People continue to suffer due to lack of action. We demand that the government and private sector fulfill these commitments to economic justice and social upliftment. Mokgatlho o ikuela gore go tsewe dikgato tse di maleba tsa go tsosolosa maemo a baagi le go atolosa ditshono tsa ditiro tse di nang le bokao. Tomorrow we will be on the streets demonstrating to our government and the private sector alike that they must take full responsibility of the lack of massive gross fixed capital investment in our country and the absence of state-led economic stimulus program that industrializes the South African economy to create jobs. Mogwanto o tla simolola ka moso ka ura ya borobongwe mo mesong kwa Beyers Naudé Square mme o khutlisiwe kwa Johannesburg Stock Exchange. Re sa le amogela Molekgotlapediši wa tlhabollo ya leago ka Limpopo Florence Radzilane o tswaletse sentara ya private ya balwetši ba menagano ka Segosese ka ntlheng ga Lodrigad. Vutlhare Disability and Old Age Center e tswaletše morago ga go se latele melao. Radzilane o re sentara yeo e hlagetše mo le balwetši ba sena le mepete ya go robalela. Balwetši ba bangwe go begwa ba na le dintho tša go šiša tšeo di sa ukiwego. Sentara ye e bile ditabeng morago ga dikgatišo tša video tšeo di phatlaleditšego go marangrang a dikgokagano tša leago moo go bego go senelwa mahu, tlaišo le tshwarompe ya balwetši ba monagano. Ba tlemilwe ka diketwane jwalo ka mapantiti. Ba bangwe ga ba fiwe meriana ya bona ka nako. Mola ba bangwe ba tšeetšwe dikarata tša bona tša mphiwa fela. Se ke seemo seo balwetši ba monagano ba phelago ka gare ga sona ka sentareng ya Botlhare Disability and Old Age Home ka Segosese. Nakong ya ketelo ya gagwe ka sentareng, Molekgotlapediši Radzilane o re ba bangwe ba balwetši ba re ba thupilwe go tliša ka lefelwaneng le mola ba bangwe. The center is non-compliant. It can't continue operating. Mr. Baloyi will have to work with us to identify the family members so that our social workers and as the Department of Social Development, we follow up on the matter. O mongwe wa mošomi wa maloba ka centering o re balwetši ga ba dumelele go hwetša kalafo. Ba felle jalo ba ile ba maphelo a bo bona mo ke wa selemong se sa 2024 re se ke re lebile maphelo a balwetši o ka lekana le sona. Go le bjalo molaodi wa centrum o ganeditše ditatofatšo tša go thopa le go hlokomologa balwetši. O latofatša mmušo ka go se mo fe thušo ya mašeleng. I also marched with my colleagues. We went there at the office of the district. We try all means to comply according to what they are saying. Go le bjalo mokgatlo wa badudi o reng o nyaka gore komishene ya ditokelo e tsene seemo ka bogare. Ba re ba nyaka gore sentara e tswalelwe. Go ka lebella malao ba robala mona a senyegile monkgo ga o ga botse seemo le tikologo e ba dula mo go yona ga e ga botse o kolele o mongwe wa balwetši a tlhalosa gore dijo tse ba di jang ka mo a se tšele di ka ja ke motho. Komishene ya ditokelo tša botho e re tšhoga gore seemo ka mo sentareng se ka fetoga go ba sa life esidimeni ge balwetši ba ka se hudišego bja lefelong le lekaone. Go le bjalo kgoro ya tlhabollo ya leago e re e nyaka gore ba tirelo tša leago ba hlathe balwetši ba pele ba ka ba hudišetša lefelong le lekaone. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC Segosese. Dingaka tša setšo ka Northwest tšeo di lego ka tlase ga mokgatlo wa go bitšwa No Regulations for Healers Without Healers di ipiletša go kgoro ya maphelo ya bosetšhaba go thala leiswa melao wa go laola dingaka tša setšo. Ba re ga senka ba boledišwa goba go rerišwa pele ga ge go thalwa melao yeo e lego seo se dirilego gore melao yeo e thadilwego e se gate ka mošito o tee le dinyakwa le meetlo ya bona ya bongaka. Baetapele bao ba hlwele ba gwantetše ka kgorong ya maphelo ya province ka Mahikeng le go fana ka lengwalo la bona
laola dinyakwa tša bona bjalo ka karolo ya lesolo la bona la bosetšhaba. Dingaka tsa setso di kitlane mo mogwantong kgatlhanong le melawana e tshitshintsweng ya go laola dingaka tsa setso e ba tlhalosang fa e rulagantswe ntle le go ikgolaganya le bone. There was a lack of excessive consultation. When there was this consultation, apparently it was done. I'm saying apparently because they never even got to the rural areas. And it's funny that whenever it comes to voting, you are able to extend your hand, let's about voter education. But when it comes to us, you only take 20 people and say they are representing the province. Dingaka tsa setso di ikuetse gape gore ditopo tsa bona di romelwe kwa lefapheng la bosetšhaba la tsa pholo. We have done our research, and research says when you put up a council for any structure, you need people who are qualified in that thing. Yes. So the minister should come to us and let us do these regulations once again in a proper way. Re sa le foo lefapha la pholo mo profenseng le tshepisitse go fitlhisa molaetsa wa dingaka tsa setso go batlhankela bagolo ba tsa pholo mo nageng. I think you are important partners for us in health, and we will definitely take this memorandum to the minister through the office of the MEC to make sure that it receives the necessary attention and that you get proper feedback on your memorandum. Dingaka tsa setso di ikaeletse go tsweletsa letsholo leno la #No regulations for healers without healers go fitlhella batlhankela bagolo ba tsa pholo mo nageng ba tsibogela ditopo tsa bona. Sentle Englihihi, SABC News, Mahikeng. Mohlologadi wa ka Bamberstad ka Northern Cape o tšea magato a semolao kgatlhanong le bookelo bja ka Kimberley bja Landmed morago ga go hlokofala ga molekani wa gagwe go seo a rego ke go hloka šedi ga bookelo. Mme yo wa bana ba babedi o re seemo sa molekani wa gagwe se ile sa gakalela go ya pele morago ga karo mmeleng wa gagwe. Mosadi yo o re seo se ile sa latelwa ke kgato ye nngwe yeo e hlotšego lehu la gagwe o latofatša bookelo ka go palelwa ke go fana ka direkhoto tša gagwe tša lephelo ge e šita le dikarabo tša gore go diragetše eng. Motlholagadi yo a batlang dikarabo ke itumetse lekepe a re monna wa gagwe Ndleleni o ne a na le phatlha mo letshwafong a re o ne a ya go dirwa karo mme ga a ka tlhola boa. Mosadi yono yo sa kgoneng go amogela se se diragetseng a re utlwisiwa botlhoko thata ke gore ga itse gore go diragetseng. A re dikgwedi tse 3 tse di fetileng di ne di se bonolo. A re tsena go Kimberley re tlhela a sa bui a le mo di-dripping a tsentse pipe yana mo leganong a budile matlho la o mo dira so a sa respond a didimetsela. A re o garelwa pelo ke gore monna wa gagwe o ne a le mo seemong se sentseng sentle ga ne a ya ka Kimberley. O nkamile thata because respectile gore o tla wa go wela go la seng go tlhokagala because o ile kwa a siame a khona go itsamisa a bua sentle. So the next thing re mlatela didimetse tsa gola mo pegelong e kwadilweng bookelo jwa Landmed bo ganeditse gore bo ganne go neela ba lelapa ditlankana tseo di bontshang gore moswi o ne a tshwerwe ke eng. Bookelo jwa re bo tla neela ba lelapa tshegetso le go batlamela ka tshedimosetso yotlhe eo ba e batlang. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC mo Bamberstad mo Northern Cape. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e hlole ya medjang ka JSE tswalela pejana e ring ya bohlano. Ranta e fokotše ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhipiane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e hlolele fase. Theko ya dirafša e fokotše ntle fela le ya platinum. Bešontša lehono di felela mo e fela gopelang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano go swana le app ya rena SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X le YouTube. Fao dikgatišo tša rena di leng gona nomoro ya rena ya WhatsApp le gona le ka kgatha tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla losolola tšona ka iri ya boseswai mo go SABC 2 le go SABC le hae ga bjale pulera kgwatho o latela ka kakanyo ya maemo a bose tšwelampele go ipsina ka malokoloko a mananeo go SABC 2 gabotse.
ga di SABC marimeshi go tsa boso boshombe le khona re bona ga botse maro pharele ka dikarolong tsa ka borwa le ka botlhabelo ba ka Afrika borwa khona galo tse bofofi tsa dipula re bona bjalo ka ba re mena ga bjalo magasho a rotlela ga botse ka mebileng ya ka Afrika borwa la ka mswana re sa bona ga botse maro a tla pharapara ka go kgetha dibaka go di ka dikarolong tse dilo ka botlhabela bjalo go tsena bele ka le bopona rena la ka KwaZulu-Natal ba tirelo tsa boso magasho ba re la tsa ga botse re tlhokomeleng re ka ba le phisho ntshi ka dikarolong tse di lo ka kapa leboa bana le go ka kapa bodikela go go dum ka dikarolong tsa ka bo Freestata bjalo bana le go ka Limpopo province magasho a re tlhole mmele go senya ka dikarolong tseo ga re go dira temperature re thoma ga botsena fela ka province ga Gauteng le tla sa ga botse le official ka Pretoria masometaro ka Johannesburg go tsena bele ka bo Springs masometaro le official ka moswane magasho a raparang ga botse ga re ya ka Limpopo province le ona le tla ga botse le tla official ga botsena fela ka dikarolong tse o le ka Bothando ka Mosina le official ka moswane o fitlhebele ka dikarolong tsa ka bo Lephalale ke masometaro tlhano tla be le official le ntshana ga moneteng wena le go ka dikarolong tsa ka Mpumalanga ka moswane province ka bophara di laetsa di tla be di fisha di le ka godimo ga masometaro ka moka o le ka mele masometaro te ka bo Mkhonto masometaro nne go laetsa go tla fisha magesho a rapareng ga botse re ya ka KwaZulu-Natal le tla fisha ga botsena fela ka dikarolong tse la fisha tshirishiri ka bo Vryheid masometaro shupa go tsena bele ka toropo kgolo ya ka Durban maro a tla ba pharapharile go laetsa go fodile rata e le masompedi nne ka dikarolong tse ka Kapa botlhabela ga botsena fela ka dikarolong tse le tla be le fisha ka dikarolong tsa ka Bokomane wena le go ka bomaletswa bjalo ga botsena fela ka dikarolong tse le ka bo East London go tla be go ruthetše rata ke masompedi go laetsa go tla ba go fodile ka borwa bodikela ba Kapa go fodile ka bo Cape Town ka bo Hermanus ka bo Cape Agulhas ka baka la gore maratla ba pharapharile bjalo ka go kgetha diba ga re ya ka dikarolong tse ka Kapa leboa la ka moswane re bona ga botsena fela le tla fisha re boletse ka phisho ntšhi ka bo Upington masometharo seswai go tsena bjalo ka bo Kimberley masometharo tlhano ka dikarolong tseo wena le go ka Freestata ga botsena fela ka dikarolong tse le laetša phisho ntšhi ka bo Bothaville masometharo seswai ka dikarolong tseo go tsena bjalo ka bo Kroonstad masometharo pedi laetša le tla fisha ge re di kgaritela ga botsena fela ka bo Rustenburg ka bo Potchefstroom le a fisha la ka moswane ka bo Klerksdorp go tsena bjalo ka bo Ottosdal go fitlha ka bo Mahikeng magesho go tšwa gona ke re mošate